Ka Rising Star, kalalong kaladu, jong kalempung ilakai, Open to All T20 Cricket Tournament 2021, balapan yait daka All Gentia Cricket Association, hadin bakalala ban pelimno, yaka umsyang iar daka Super Over, haka kun final, kablalong haka sinsajai, Hamadan Jerusalem. Ka Rising Star, kabla job yaka kenting pisah, kalakam bantit nengkong, hakaba, kalakan jo syakashispa lai pandairon, naki arpo over, badu no under wicket. Ka umsyang iaru, ababe ekathong, kalakan jo syakashispa lai pandairon, naki arpo over, badu no kandai wicket. Hadin babaro artili kikan hun, kila kamai marchispa lai pandairon. Nakaliang gino penyait, kila penya kuno daga super over. Hakaba ka umsyang iar, kabatit nengkong, kalakamai praron. Katba ka Rising Star, kababe ekatekathong, kalakamai kandairon, bat kursendon ya ka jingjob. Lihat yang yo 6 kombinasi itu mah. Lana do ram biar. Sadak lagi betul lagi. Skatnya ronin kami. Mereka Resat kesini. Yang enam pagi ni ya. Tiaron hak atas semen us paling santro. Cepat lagi. Cepat lagi. Hagisnam gibaladap baro arfau arfusan snam menchua ka cricket kalong Shillong Centric kastakut tang Shillong tang Hamadan Polo henry mentang itenat ba syaki shnong giba empat biang ha ki surok ru henry ka cricket kalalong popular te ngade ban ai kajing ai ku play ba kerpang ya ka MCA ba kaptam harni ko pore ka All Giantia Cricket Association na betapa nega inisiatif ban sport ya ka talent ban wat ya ki brio di badan ka talent ban identify ki ban mold ya ki ban sanggur ya ki ha kurukam ka baki gila ban long di babit pabiang tang na ka sports kala don tengko por ba ka sports kadai ka hobby ka jing sport tenan. Dan bentang sports kami isu tang ke hobi, kalau ada ke profession, kalau ada ke industri, multi-million industry.